بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. حميم Swallay mataw ku pakaanta panian roo. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم Sukini turun no kitab na puun ko Allah ang mabagra mataw. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Apa pekada ku dosa gup terima ku taubat, amai lutikan dedeneg akhir ku kakayaan. Da apa to tap suwa-suwa tenainun tas kanian. Siar kanian suke bulusan. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Da apa pemawal ko mga ayat wala arwar ko siranamya mangungkir. Na uba kamalimpang ugi ira nakatutugalin ko mga inged. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Tumia please kumiyaw na aniran supagtaw noh gusumitempo tampong ko orianiran. Gupia gengetan oman ipagtaw susugukiran kambiyag niran skanian. Gu ini pamawaliran suribat kaimbina sairan uto ku benar. Na sinik sa aking siran na anto na aim betadusik sa aking kiran. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Nagiyad ni kinituman ukaturu ukadnan ka ko siranam yang mangungkir. Amataan na sirani mga tao ko naraka. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Sukita tanggung kuara sa gusto makariliyoton na iptes bikiran supudi ko kadnaniran. Gupa parati aniran skanian gui pepengeniran sa maap sumyamaratia. Giran teron. Kadna nami mirangkom kaso langwan tamanalimugu katao. Nap maaping kasosirana mitutaubat. Gukidgiran sulalan ka. Gupa kalidesang kasiran kusiksa ko naraka jehim. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. Kadna nami gupa kasuldang kasiran ko mga surga at tatak. Aso ini diyan di kakiran rak sumya maginuntulan ko mga loksiran gusto mga karumairan gusto mga muriran ataw. Mataanas ka sumabagra maungangan. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Gupa kalidasan kasiran ko mga rarata. Kasadin sa pakalidasan ka ko mga rarata sa alungan to. Nasab na ra ini kalimu ukas kanian. Nagyutuman nas kanian ni daagal lebi mala. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. Mataan na sumya mangungkir na pupumakalang kapungkiran. Amataan na surarangit wala na lebi amala adi surarangit yu ko mga ginawa niyo. Guwani ko ipendulun rakano so paratiaya na pagungkir niyo. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Teroniran, kadna nami biyunu kaming kasamya kadua, gu inuyag kaming kasamya kadua, na ini pagi keralami so mga dusami, na baad na okay takapakaliwami puun ko naraka. ذلكم بأن
بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Teruun wallah, gitu man na sabab sa mata anaya ay gira ni panulun sa wallah ay isa-isa skanian, na pagungkir niyo, na amay kapsekutuan skanian na pupuratian niyo, na sukukuman narkwallah ama puro alabi mala. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Skanian sa pupukilay niyan narkano sa mga tanda iyan. Gupupakaturunang kanonian puun ko kawang sa riski uran. Nada apakatanudun arwar ko pupunan ng urang ko Allah. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Na suwaswatan Yesu Allah sa tutulabusan yor kanian suokit ko kapagintaw. Apiapan miyagud sumia mangungkir. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Pupuro ko mga darada takir kwaras. Ipturun yan suwahi puun sa subuan yan ko. Tawa kabayaian ko mga urip niyan. Kaan yan kapaki ektiari so alunga nakapakamberat mua. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Si kualunga na siran na mabayar siran. Da makapagmakiran ko Allah amay tubu. Teruun wallah. Antawa ikir ko kapaar sa alungan ay. Rekwalla isa-isa apakagaga. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Sa alungan ay na imbalas ko umani ginawa so pinggalabkian. Da akapan nalimbut sa alungan ay mataanas wala na mag-ani kapamagitong. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Napaki-ikhtiyaring kakiran so gawi iya pupakarani. Masa aso mga puso na mungkag ko mga kurukom. Akipakam bubuko. Da abagian o mga darwaka agumagkiran sa ginawa. Guda pangungugupan akatarima. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Katawan yan sugi ikan dun siya no mga mata gusto pagmaan no mga raraba mga pamikiran. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Naswallah na ipkukum yan subnar. Nasa pupanong ganuin nira na salakaorkan yan na daa kikukumira na may tubo. Mataan naswallah nas kanyan sa pupakan nagapupakailay. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Basiran de makan de lakaw kulupa ka aniran mailay wantu na aim yang betaduki akiran ko serana miyaw na aniran miya baloy sirana sirani lebih di sirani beger gumangararad kulupa na siniksa sirana wala sabab ko mga dusairan guda amya baloy amya kalinding kiran ko siksa wallah. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
Giyutuman na sabab sa mataan na siran na minitaling umakiran o mga sugukiran so mga raraya gakarina na inung kiriran na sinik sa siran o Allah mataan as kanya ni mabagra may lutikan dadunag. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ Nasaban-saban na rasibu misumusarak su mga tanda amigu katantuan na mapayag. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. Si Eko Firaun na gusto Haman gusto karon na bayran din Pitero abalik mata albi bukag. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Nakagiyam yuman yang kiran subnara puungku hadapan namin na Peterwiran. Apamunuan yu so mga wata amama usera nami ang marate apdiyan. Na uyagan yu so mga babaykiran. Na dako antangan ang marata umiyang mangungkir inunta na matatagu ko karibat. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Na Peter o Firaun, butawan niya kuniyo kabunuong kusumusa, gutawagan niya ni kadnanian, mataan na sakan na ipkawan na kanuban yan kasambi iso kitiyo, udi na banyan mapayag kulupa so kapaminasa. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Na Peter o Musa, amataan na sakan na luminindung ako kukadnang ko gukadnan yu puung ko umani takabura di mapaparati akwalungan na kapamagitong. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. Na Peter o mama mapaparati asi haski lapad ko mga tunganayo Firaun. Pagmaan yan so parati ayan yan. Inon yung bunuong kumama agin yan katerwa. Sa ayakad nang ko naswalla asab na ramini man yan narkano so mga rarayaga karina apuun ko kad na niyo. Na oskan yan nabukag na pagkatanaon so kabukag yan. Oskan yan na mamataan na kisugat arkano so sabaad ko ipupangangalaki yan arkano. Mataan naswalla. Na dinian pengguna naun sotau askan yan na mamalawan niya bukag. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Hei pagtawakan Rekiyo so kadato sa alunganay, makadadeeg kanu kulupa, na antawa uno ni makatabanger ketanu kusiksa wala amay kamakaumar ketanu. Peter o Firaun, da ay turuakan rekanu arwar ko mapipikirakan, guda pengguna nawang korkanu arwar ko lala na untol. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Na Peter o miyamaratiaya, hei pagtawakan, mataan nasakan na ipkawanakan skano ko lagi dumasa o mitempo tampong. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Lagi dumiasawa o pagtaw Nuh gusto Ad gusto Samud gusto miyaurianiran. Nak nauba kabaya wala ikasalim buti ko mga urip niyan. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد Guhay pagtawakan, mataan asakan na ikawan akan sakano kwalungan na katutawaga. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد Alungan na tumalikod kano apo pumalagwi kano. Da makalinding rakano puun ko siksa wala. Nasa tawa dadagno wala. Na da makang guna na uron. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. Nasabn-sabn na ramin italing umar kano Yusuf buwani sumangararaya karina. Nada kano din pagkar ko kasisangka ko minitaling uman yan narkano to. Taman sa kagiyamatay na pitero iyo. Adad na subuun wala ko oriyan yan na subu. Lagid man uto akan dedaga wala ko tawas kanyan na mamalawani asisangka. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Siran na pupumawal niran sumanga ayat wallah. Ada akatan tuan na miya kataling umakiran. Miya kala ararangi tapuun ko wallah gupuun ko siran na miya maratiya. Lagid manuto akapuperkata wallah ko manipuso utakabura teteges. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Na Peter o Firaun, hey Haman, mulay na kong kasabenta-bentay ka anak ko misampay kumangalalan. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Amangalalan ko mga langit ka anakan kabentay sutuhan Musa. Kamataan asakan na ikakarang ko din sa kanyan sa bukag. Nagyuto man ikiya perasi ko Firaun ko marata ko amalian. Gukiya balambanan ko lala na untol. Nada ko antanga na marata ko Firaun inunta na matatagu ko kalugi. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. Na Peter o miya maratiya, hey pagtawakan, onuti ako niyo ka tulung ko skano ko lala na untol. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Hey pagtawakan, diyang kaya kawiyag-wiyag ko dunia na matag sagad kapipiya ginawa, na mataan na sa akhirat nagitu'y darpa atatap. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Sa tawang galubog sa marata na da imbalason arwar ko lagi diyan. Na sa tawang galubog sa mapya, amama udi na babay askan yan na mapaparatiya. Na siran man ipumakasul ko surga. Pupagparan siran roo sa da apitutamanan yan. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. Guhay pagtawakan, inuwa ko ay iptiwagakan narakano so kapakas lang sa maliwanag na ay iptiwag yurakan na so apoy ko naraka. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
Iptawag na ko niyo ka anakan maungkir swalla. Gu anak nun misakuto suda katawakan nun. Nasakan na iptawag akan rekanu swalla amma begrama napi. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Matatang kedasu iptawag yurakan sekalian nada ketarima ia na pangni si isa dunia guda si isa akhirat. Gumataan na si itanu pekandud ku Allah na mataan na sumanga malawani na sirani mga tao ku neraka. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Na katadman yudin suka terwakan nerkano na isa sarigakan sutindegakan ku Allah mataan na swalla ipagilay ku mga urip niyan. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. Na inilidas kanyan wala ko mga rarata antanganiran na kiyatang kalan supagtaw Firaun umarata asiksa. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Suapoy napsendig siranon ko kapita-pita gusto kagabi-gabi na si ikwalunga nakapakatindegu bangkit na teroon wala pamakasuldan niyo supagtaw Firaun ko sangat asiksa. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. Na sumasa apu pawala sirang ko naraka na teroon mga lulubay ko sira na miya manakabur. Amata anas kami na miya baloy kami ya pagunu terkano na inos kano kelinding kami niya ko sabaad ko apoy. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Teroon sira na miya manakabur. Mataan na sakatano na palayatan ron ketagu. Mataan na swalla na sabna kiyo kumyan so mga urip niyan. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Na teroon sira na kita tagu ko naraka ko kisisiap ko jahannam. Pangnian niyo ko kadnan niyo apakah kepang kami niyan sa salungang buko siksa. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Terooniran, berkano dami taling umaw mga sugur kano so mga rarayaga karina, sumumbagsiran. Engkay nuda, na terooniran, na pangni kano, na dako pangni umya mangungkirinun tanah matatagu ku karibat. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Mataanas kami na tebengan nami din sa mga sugumi gusto miya maratiya si iku kawiyag-wiyag ku dunia gusto alungan nakapakatindugu mga saksi ku alungan nakiyama. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Alungan na di makanggaya guna ko mga derwa ka sudawairan, gubagyan iran sumurka,
gu bagian iran sumarata adarpa. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. Nasaben-saben ara ini bagayami ko Musa suturuan gu piaki pangwarisan nami ko mga muria tau Israel su kitab Taurat. هدى وذكرى لأولي الألباب. Turuan gu pananad mabagian wadna mga sabutian. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Napentangka mataan nasudiin di wala naketuman. Gupang ni kasamaap makapantag kudusangka. Guptes bikin nakasupudi ukadna nakako kagabi-gabi gusto kapita-pita. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. Mataan nasira na pumawal niran sa mga ayat wala ada katantuan na miya kataling umakiran. Nada matatagu ko mga rarbiran arwar ko katakabur. Adiran buutu perautan nalindung ka ko Allah. Mataan na ya askanian sa pupukan nagapupakailay. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Mataan na sukiad na ko mga langit ag usulupan na labi malaadi sukiad na ko manusia na ugayid na sukadak lang ko mga manusia na diran katawan. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. Nadi makapagisan subuta gu supupakailay. Gusa kamo to sumyamarate ya gu pinggalub kiran sumanga pipi agu suminggalubek samarata. Miya kay tuito kapakatatadmiyo. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Mataan na subangkit na pagkatalingumad. Da asang ka amadadalmon na ugayid na sukadak lang ko mga manusia na diiran paparatiyayaan. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Na Peter ukad na niyo. Pangni kanurakang katarimangkor kanu supang ninyo. Mataan na susiran at mamaratabatan niran supang nirakan na mamakasul siran din kundaraka jahannam. Akipa karurundan. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Swalla sumya dener kanu ko gagawi kaang kanurong pupakadke. Gusudong daw ami pupangilay-ilay. Mataan na swalla itan tuang malay gagaw ko mga manusia. Naugid na sukadak lang ko mga manusia na disiran penalamat. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Gitu man swalla akad na niyo amyadin kulang wantaman. Da atuhan na inuntas kanian. Na anda manaya ikatataliku diyo. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Lagid manuto kapupukataliku da kusira na aya betadirang ko mga ayat wala na uungkir niran. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Swalla subiyaluin yan rekanu sulupa akap teknaan. Gusto langit taatap gumimbuntal rekanu. Na pipiya-piyaan yan sumanga buntal yogu ini pagperian rekanu sumanga pipiya. Gitu man swalla akad na niyo. Nasuti swalla akad na no mga kaad. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.
Sekanian so uyag-uyag da atuhan na inuntas kanian. Nasuwaswatan yus kanian sa tutulabusan yor kanian so ukit ko kapagintaw. So pudi narko Allah akad na no mga kaadn. Qul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'una min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinat من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Terwangka amata nasakan na ini saparlakan suka suwaswata ko kusira na pepenunggan ini wasala ko Allah. Ko kaya pakataling umarak no mga raraya karina apun ko kadnang ko. Guini sugurakan na bayuran tanga ko kadna no mga kaadna. Huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfah ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Sekanian sumia denarkan puun sa buta, orian niya na puun sa nutfa, orian niya na miya ka puun sa rubu mimbetik, orian niya na pupakaliong kanunyan na wata, orian niya na ang kanurautan ko kakisadiyo, orian niya na ang kanu mabaluya mga lukas, nasusaba adar kanu na tawa, petay ko daniyang pankapakatawa, guang kanurautan ko adila miya panto, kaaniyo di mang gede-gede. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sekanian sa pupenguyag pupengimatay. Naigira adla pakapenggulalan niya na suguan. Na ayabuab teroon niya nun na kon na maadn. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allahi anna yusrafun. Bang kadang gede-gede sosera na pemawal niran sumanga ayat Allah wanda menai kata tali kudiran. Alladzina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Siran supaya kambu kegiran su kitab. Gusu ini suguami sekaniang ko mga suguami na katokawan din. Idhil aghlalu fi a'naqihim was salasilu yushabun. Kumasa aso mga patong na matagu ko mga ligiran. Naguso mga rantay na tundaan siran. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Kopli kabuig, orian niya napakadagan siran kawapoy. Thumma qila lahum ayna ma kuntum tushrikun. Orian niya na terungkiran, anda so'y pupumanako niyo. Min dunillahi qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a kadhalika yudillu Allahu al-kafirin. Asala kau ku Allah isembagiran diurat kamiran kena kada apianung genu ya miguani amai tubu lagi manuto akan dedega wallah kum ya mangungkir. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi al-haqq wa bima kuntum tamrahun. Yuto mana sabab ko kaya keryalayo ko lupa sa diuntol. Gusabab ko kaya mbuta kaliyo. Udkhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwa al-mutakabbirin. Pamanul kanu ko mga pinto naraga jahannam. Amma kakakal kanuron na miyak karata-rata adarpa o mga takabur. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Fasbir inna وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. Na pentangka mataa na sudiin di wala na benar na amay ka pakilay amir kasus sabad kuy didiin di mikiran udi na tangan na misaka nasi isiran kami bupemakan Buddha. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. Na saben-sabna rasumigu kami sa mga sugu amiyaw na anaka. So sabad kira na tawa pianutula merka. Na so sabad kira na da merka panutula. Na da mapatut ko sugu abad na mitaling umani na tanda inunta o sabab kuidin wallah. Na amay ka makau masusuguan wallah na mikukum subnar. Na malugiro udin suming gagalabak saribat. Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. So Allah sumiyadan rekano ko mga ayam kaangkano giima kakuda ko sabaadun. Gusto sabaadun na pagkakaniyo. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Guad na bagian niyo matatagu na mga gunagu kagiaan niyo misampay sa saba perkanian so hadiat ang matatagu ko mga rarbiyo. Gusto liyawaw niya na gusto liyawaw mga kapal na keruran kanuron. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Napupakilay niya narkano sa mga tanda iyan. Na anda ko mga tanda wala ipagungkir niyo. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Basiran da makandala ko kulupa kaaniran mapagililay wanto na imiyang betadu ki akirang kusera na miyaw na aniran aya betadiran na madakala disiran gumakalalawan ibeger gumangararad kulupa nadakiran makalinding sumiyaso katiran. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Na kagiyami taling umakirano mga sugukiran so mga rarega karina. Na kaya babaya aniran susisi ikiran na katao. Na kaya tang kalansirano pia magreganirano to asiksa. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Na kagiya kasan denganiran susiksa ami. Na piterwiran. Piara tiyamis wallah. A isa-isas kaniyang guinong kiramisos kami na inipamanak utuwa miron. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Nadakiran makang gaya guna suparati airang ko kaya sandengirang ko siksa ami. Okay to Allah asab na rami ipus ko mga urip niyan. Na miyalugir uman sumia mangungkir.